Ori aha TV West kandi programu y'egenere bahindukire nakwakira munonga nakushemerwa programu y'egenere biriho birizo bari Sunday Shine ziciro ijegarwa muri wa kabiri mukaga guhangwe debate komjuni kandi nakwakira umwanya gwa Kairere omuri Bushenyi natayiro mugurisi nayitwa R izine riyo I can't wait kugira ngo arutushobore ikiruru kumanyisa omwami banyanga namwakira ha program kandi omuntu ogu akakora emirimo mingi munonga nombwire bwa retirement akiriyo nakora n'omuntu wakozireho bushomesa wa primary kumara ubwire kandi kwiyahereze yegito emirimo eri kuyamba ecyanga cye n'ihanga na hati nibyarimo reka mwakiriraho nakushemerwa saha program mwebare nanya nabakira tugambira izina ryawe mbujuri nabanyeta arabanyanga ara nditeganisa abantu bingi mwe nabare kandi gambe buri nyuguta ara umugurisi wanje kari umburizi wenge nabwo cyakaya namanya obuzina buryo muri Bible uzarwa bwanjye nkazarwa cyizoba abakweta rubingo cyo kubanza cyo kwikumira kumwe rukumi rwenda ashatu na mwenda neja natandika ishomero otakatandikira ishomero twatshirya aha izine kiri kumanzi izina ara ni izina ryo mu Bible na yeti nyine cyangwa kinkwija kushoboraho kurekana kandi nkuza garuka ngumba garombe Bible konka nezina ryo bushomi so umukoko abo ryo mwana wakangahi kana n'abazire bawe nabo bahi abazire banje bakaba bari Tatenkuru Samuel Chama na mukazi we Rusi Chama tata Kezekia Rutatka n'umukazi we Foisi Rutatka so erizina Chama rakari izina ryo Nyankore n'ingizina ryo Ruganda kandi rwo mu kigambe Chama n'ingacine ikindi umuryango Chama kandi shaba Nyankore bakareka mbajyango ikigambe Chama ngo ne cy'abaganda ikigambe cyo kikashirye cy'abanyankore originally ikigambo cyo nuko nawe muburiza akajya ngo kari izine rwa mwisera y'umwana yaheza ahereze kuzarwa ngo kikaba cy'amakeka okay so orukura waje ngo kuri umwana wa kabiri hari abandi abakuratireho ninga mukaguma muri cyato twaguma turi babiri bonka natukira babiri na mukuru wanje kiriho no bariyo na shumira rufu bito kamanya rufite nanka tigera myaka bita na bariyo arya kitanda cye omuka ye itosho so ekayanye keri ya muringo ki umubyentasiya umubyenyikiriza ekabiri y'abantu baburijo konka omugurisi akaba akamaraho emyaka Buganda yayego kubyara umwani yaleta umwani nabwo cyakari umuhingi w'umwani ari umuhingi w'ibijuma kandi mawe akari umunogozi kandi umurikiwe mikeka nabwo cyumbuntu ubu numuhatu wabire tuyiha ubusente gukora emirimo bwenkatandika kushoma cyizoba 150 nore ko rwashatu na mwenda kwa 50 n'imyaka mingi katandika nabiri umushija mukuru abo kutafayo ningera nako bakamba rebera mu bya sente zitaro konko umushija wabembeta eno kabiri mbasa owaberyo umushomesa we kanisa yitu yancucumo kuyizuro witkuyanshangireyo yagambira Tatenkuru atomukashisha umwikorero muri takanisa mukashisha kandi akanyikorera ntwara kanisa natandika kushoma cyizoba natandika kushoma ncucumo omukanisa church school naheze ncucumo naza cyizoba nashoma nashiko mu kibina cya kana
kuna heze cya kana nicyo cyabere kiriyo naza Lyonza nashome cya katano n'icya mukaga navyo ni bya biriyo naza Bishop Stewart College natandika kushoma ubushomesa kumwe Rwanda atano na mukaga atano na mukaga atano na mushanjo atano na munana atano na mwenda naheza natandika kushomesa washomesa nkahiya ishomero ryo kubanzanira iha ntakagira ibishomero nyenda kubanza kugamba kigambo cy'isente abantu batere ndurungo sente zubuzere sente tuzitandikire kubura hati sente zikaburogo ubu narwo mu cyamukaga Lyonza nkahika kuzambarira high school bakana bahashiringe 210 headmaster w'abantu bamwita Trendro akanchwera hwigana nasugaza kwigana ni 10 igana ni 10 nazo zandema nuko kuzomukoreki kashoma ubushomesa kuna herze kumi Rwanda nkaga naza Rwamanyonyi Kayonza umushozeri yabendiye tokashara ahansharo na kigezi arushozo rwahi rukwatana sankore yabireri inkore na kigezi nashomesa so wazayo kushomesa niyo government yakoherize ningo kerondera ni niyo banyiherize ubota kwerondera kuba benoheza kushoma bakohereza umwishomero mucyo muri yo bakora transfers mu bakutwara umurindi ngwe ni cha otine cyo gamba otine cyo gamba kandi basakuza yoshaba wabo ino buremezi konko otine nanka otine kusharamu okay so bakohereza kajara nazo yinashomesa nangwa bankunda kunarugereyo naza cyamuhunga kunarugere watunga transfer natunga transfer bwanyuma y'ubure burukunga bwanyuma naza rubare bwanyuma y'umwaka gumwe bwanyuma y'umwaka gumwe nabwo rubare naza cyamuhunga rugaho naguma ningene nshomesa mu mashomero gatargamwe na gamwe tindi kuzagagamba ngo mari konka mwamugenda ningabagambira haguma gunashomesemo yamheru kari Nyandozo primary school haruhihi na Bushenyi town ubu kahumura ubwire bwo kumura bukashikani ngo kahura wayenda kurwo mushomesa nkahura nayenda kurwo mushomesa aho ko kitinko beri ni kigambo ko kankanje gambe education officer wabera huna koho nkari batantwarazaje yayenda ngumwe kituga kandi nyonazo mumeshuga narahira ngutindiriye kituga kandi tindira kituga ateshituga kana inde cyacu ngo antwara umwishomero rurungi konga mugambira tugwana mushomero n'marungi mazu ntabwo cyo kanamujyanti kucyara bikiriye cyo musibe gena handikira ikitongoro cyo bwegese kindabagambira nshongera kundi kuza konka bagambira ngo nahika muheru gukure kurumuru mugwange nkozere kiri kumara muyikirize ngende ubukomazire biraraho yanyishiriza ubukomazire wire buri kwingana cyo musabize imyaka 23 n'ishomesa mbwino kashaba are pension ni ekere hi kubanka are pension kandi mbore imyaka 2 yonka kunanga kweza nashukota kwasa kujihanganira nkanta kubasa kwakituka ruyari okay tinka lya gakituga tinka hagakituga tinka tugeraga muntu wena ukumanya ngwecyo ukumanya ngungenzere hare neco no buzakuba sente zabo tinka kwataga sente yo muntu ngo ayisimbire ngo ampaka runze ngo ampe sente kumutera karo never in my life konko bururu bwana wote hariho no waziresa rakasiga akwanje ko nazishangireho ngazitombasa namuhandikira nti niwo no buremezi wakaruru niyo tinyire buremezi nasherura no wa boda yazo mutwara akaruru ko no katera ninga akaruru nako kanka garka nakamuha abako nubona bininzaka bandi akaruru ninkatera kurungi yiwe igendo yesimbe kandi ko waheza ko yesimbo tigijo wanje kunshaba karuru imumwe simbe muheze abantu bona nimbamanya ni manti ninkatera nanka kandi ninkamuterera ibi byo kugira ngo umuntu yisha yakushitamira romwawe nana shisho torkwija ko kwija ni kugambira ntigenda
openere ni kugira nti mangu wari to akaruru ni nkamanya kariyo iroko gende nyundo kahereza neza kahereza umurimo w'esimbere. Okay. So mbwenu okuwashazireho kubara kwihangana nabo kugira ngo uko utakwasa kwakituga waza habaho ruhanga yabireho yatugenda utandishe kitongore cyo kwita rukararwe kuna herzent kushara mungu kandi kure nawe bishop bamunoba akabanshomese kakoba kandi hata kabari bishop witwana hano ubwera nyange akaba namanye mitwarize yange aho naho yantuma kunka atakumanya ngo nyoni ndi kora konko gumwaka ngo yantumaho atusa Germany umutekanize programu y'ikitongore cya Karwo ko kikakiri kiza kuba ikitongore cyekanasa. Okay. Ate ikitongore cya Karwo kikakikora mirumoki ndiyo ninyisha naza Germany abagenzi banjye twamarayo ukwezi twakora programu y'ikitongore kikwije gukora imirimo y'ekanisa konka yo gukora abantu imibazi no kubabyarire emiti emibazi yo gukora ki embazi yo kutambira ngwara embazi y'inyankore bakamaze gukora rukarwe kandi neta kwitaka n'ibindi byo gukora Germany yeta kwesende ikitongore cyo natchirho n'ahatchirho n'ahatchirho numukore mbazi yebishaka konka kikargo mu kanisa niki koresa cyonka nkamba kore mbazi yebishaka kucyarugera mu kanisa nanye nacyo kiragurira ndwara ki kucyarugera mu kanisa nanye nacyo rwamo ahubwo Germany nkagenda ndukushwekere kanisa kandi hatukirabe kitakiri mu kanisa tinkureba kunkugumamo ashobaka batakwegiso kuguba kutrainingire wabiro mu kanda kubasa gumiza munabo aho ko tubakora na kanisa yinabere njwekere kandi tinkusho gumbamo kandi tutakora na kanisa bo bakajyango itwe kanisa twageragaho ukagenda mpora kiterere cya munyombo bagumana babururayo nanyana nyombwe n'emitwarize yanjye tindu kwesima kungamba upright kunkugira nte kiricyo tinkukizamo maze nkoko nayangire bituga kokumbe nimpa abantu emirimo aha mu kitongore cy'ikitu cya korohama ntakuyiha mu shiringe no byakubiyemo ha mukozi kandi nanye tinkwereza buntu ekituga kandi kuko nda kunkoresa ibintu kukunda tindi kugenda nayo ninkugambira kandi ninkugambira ntibo nahezana nayo maso ugumza mu rugendo rwawe oyi n'abanywani barukwengana cyo umunsomo ninke vinyasi sure abantu benshi kubona intungo kora nugenda nosibura eyo msibura abantu hariho nohereza kuntwekere mutori 16 akari omuhingi wemite nkamuhingi semiti yantwekire 16 nabanza nambuza konka mbweno ezo wantwekera n'ekituga atona shika wakozire atokagenda okatuvyara semiti okagenda okahumura atati nkutugira ngo nkorere iki ati nyona akasimo nakusima atkani nkumangu no basa kusanga atkonka ninkushaba ngo utazanga so obusimo no bwakira gushini nyangere yo wansimo ngukorere nyowe ni nyanga konke cyo kugira ngo tore cyo mpeki nga ebyo tori aho tutoramo so mbwene kana ko ekitongore kushangire gukora ne kanisa yo wagiro nakire kora wazayi naza gukora n'ekitongore cy'abakazi ababiri baturana banyeta ngunze gukora nabo nyangire bakukurwa omucyara mu biru nawambara hari nyakayojaho cyo kweta Uganda Women Tree Planting Movement. By the way tenakugambira inyuma ahabwa kindi yo mimiti obura benshoma kakoba haka hari umushija bakweta
Kagona James akaba ari ubona ko ubu bakamwita conservator of forests kandi narga kun heihe no weitu akajya tumbwene hati waza kushoma ubushomesa wacyota kushoma imirimo y'imikono nyensi y'ubushomesa bukikurema ukaza kwekoresa imikono yantwara burubihumuro nkampumura ha bed hari yamti obora amahiri ibiri ndukwega okukora bed zemiti ndukwega okubyara emiti nantwaro emiti ya nkiri yakorege imyaka ye nayo namazire kunabere mbatahumurira akorege mpumuro ahana habe bravo naye gakora emiti kandi nakundira kimwe emiti na hati ninkundira kimwe emiti so naza kora na Uganda Women Tree Planting Movement kwegesa abakazi kukora bedi nano kubyara emiti omukyara mbirogo yantahari najya nti ninzayo kasiti bono nonteraho buri kundazeyo yanta Apache Soroti Mbale akafuchorwa kuri umurushozi wazayo wakora bwire burukungana ki narukungiri nakasese nagushinye mpango hatebyo nakora kurga 1996 kusya 2022 so 2022 baso ababere mbandeberra akaryo mushija wo Israeli nano mukazi wa w'umugurika w'umuyonani abo bakabare bakama banje bakureberera kitongore cyo namubirari mu kitongore cyo wabo takushikiriza shaha wotakushikiriza murimo wotakushikiriza abo kutakora nabo kunkanyo wanje shaha besha kuzara ziri 2 kuzara zishatu nishatu kwera giye mwenemo twakora twasiye 2022 bariya bagira ngo sente zaho zo kureberera bitongore ngwe nyuko kuntariye nguzi byange bikorwa ruhanga ebe abirne 2022 kuya verne hweti ntutandukanye 2023 Bishop Magambo wabergira umwanya gwa Bishop Munoba yajya taro kitongore ngenda kwije mu kanasa kandi necyo kubyara imiti kandi iwe ni manyangwe amagaragawe gatura imiti mbwe to kaza Tanzania okamara kwezi no shoma ukishuka chukurira hano ya mu Uganda achaza kutandikira mu cyacho Uganda konka bushenyi ntindemirwe ntinduhire ntinduhire tincyenda kugumizamo ubwo kandi yo mu munju yajya tumbwe no wayanga ntanayanga konka nduhire ntikari kantaya atwatante atiroko tahe atkonga ranga na ijo gukora tukaryo rwa kabiri atumwe no kugenda no rwa gatano atuno barabe wagendo yangire konka bar kugenda mbere kugenda rwa gatano shayi 12 nejana sana afite viza mucyara na uya mushobera atwayanga ko zakora kitongore cye kanisa shi nazana ngumushobe orwaka no mwabazi heijaha wabe na rebera program za diocese umugenzi Geoffrey kama muhumuro cyumwe yeja no mujungu bakweta Jenkins akanashomesa cyogera umugishoma rya diocese nari banta yera bangira ngo twizere kure bede zawe nkanyine bede zanjye hano uyeze zo mwani na nemiti ato mujungu gwizere kuziriyaba twazireba yashemera uwo mujungu nonta kumanye cyo barho nije hano boya nabasibora kubabere bahiko mu mbuga byo forete atananyebirwe atisha yate motoka yagitiri mu muro atisha nanyebirwe ayaka baraka nkwasa bavuga genda ukuza kushoma shanga owishe mu banyanga ngo kutwikiriza gaine
ngo uze Tanzania uze kushoma mbwe no kugenda rwa kabiri shayi 12 ninye bishop magambo horra okutukiriza yini kandi abarejo tagigarukamu ahubwo atinde mburabizi no rwakana kugenda ni nyinshi akari nje najore ko mucyara tahatiro kugenda naza Tanzania na Marokwezi ni nshoma nabandi twarugayo twatandika kitongore iki icyo naba nagambo kare cyo kurugira okorohama cyo bakweta Clean Action Corporation stroke TIST nkemanyisa ngo the small group and tree planting program. Okay. Ni TIST. So wachikora mu biro bakungana cyo. Kurgen ku 2023 ku 2016 ndikuchebembera. Omuganda yone? Omyesero mugufu bitu. Aha. Na size yawe. Wakirebe. Ko umuntu muringwa na. Wakirebe. Konga. Aho nabere mpaka twaza kugamba ko hakubyara umutwaza gamba kubyara umuti. Bareba namasigan garagara. Nambwe na hati ni. Abonje kano ragazi bamaze. Ni noriyo hantu no bagambira ubwo tubakifiriho. Bakibagambira umuti emiti nebirumu namagana no mugashukuza kurgamu. Nakaboneye no woyo rw'imiti yabo erikubajuna. Uri abantu batafwire yo. Nango na hati no bumpumwire no bunkushomesa. Stiro kuko no gambira abantu. Uri abantu shutu no mpurra baganda ngo nofuire ndego murenge ngo noterere mbuzo mukuri ngembuzo wano giterere mukuri teine kakwate niyo kumbire ndi achori nshomesa umushisha wo muchori yangira ati bushenye muri afo muri aboro ndabwaje ati nkisasa kureba nkumu kuba kugera mu byaremiti iwogero tunanta byiremiti umutwaro gumwe tinko byara limbata akora ati tu hano wikume na byara ataza waza kurunda ni 10 kumza kumara district ayone atuno shango ine miti mingi Bana bachora mbakiza ababushenye ubwike atugambire agambire ngumbiro by'emisho abuko batiste bagitandikira namani aho kwa kangira ati imo mutandikira tiste mumbaze n'imyaka 20 mwasi abahingi enkubi 25 ati tutandikira tiste twamara imyaka mushanjo twasi abahingi ba registered kanana okay so mwenu kurgen 2016 no kwikegesha ho gahumura hatkuwa humire ukaboyitebekaniso utahora humure ukora muchi amiti yanje indebere miti yanje haceje mitenengana ceje yo kuce ninza ngireba namesha nshanga harumwe akashaka ubundi cyetengesa kuyana kushusa mu bishaka ntamwe abantu bashusa tinyine mu mihango y'ikore ndije kunganzi kwiho nyehere kushomesa buri muntu akwenda kubyara imiti free no bata aba korama batangambira kushomesa konkanywe ndiyo nishomesa ndabunguzo mu machachi nishomesa kubyara imiti ahabwanje kandi takushabana takushaba umushara uko atina kubandiriyo hati obuwabe uri hamurumo ejemyaka yona je wamara ombushomesa then manya ombebera manya mebazi ebibyona ukabasa kwekorera mucyo yihire muki yanjo ndigi ekindi nyokureba na namashamba ganje gebiti akabwona gakakorwa sente kanta sibo ni impinga konkanye ne bedo zanje zemiti imiti bwankangira abakozi buyihamwe yenaka buyihamwe imiti bagitwara ngenda mborekerera babyara hariho umuntu uri kureba ha program nanda kwegeraho wakabasa kubikira atanyensiya kandi umuntu akatebekana sato kuhumura kwe kugira ngo eshaha yone yarahumurire abayine ibyaratandikireho abayine byo gukora abayine akasente karukutaha yaba nabasa kwisha kampi kaninga kunyeta akana kushikira chikoro ko ino muzindare je shaha ihangari yona kandi kureba so yeje soro kureba mingi umuntu akubasa kweyemerezaho
konka nyo muhando gwenda kubanza kugambira boine itaka byaremiti koragana n'ekitongore iki kya tisite cyana kugambira kikushashuri abo ko tanagamba endagano ne mara myaka ki nubeja kushashura kumara imyaka 60 kandi sente za tisite ziri mu Uganda tokuza kusiba ngo noza kuziha mu Amerika nabasindika ku rwo Bank of Uganda hano buru kwezi kwa munana bakushashura uko icyo tikigumaho babasa kukabahindura emyezi bahindura bakushashura emyezi mike ninga mingi konko bwo hata bashashura emyezi 8 nambwe no bwo hati turwo tuteteme ngaro kwakira naka akasente kwakira akasente Nechirjiro bwinjwe mti yoyine ninga azronga zorgo muhinji wemti ya kaboni no sample wahachibara cyago kuba ko samplinga mwe miti 10 emiti 10 ejo bapima obuhango bwayo kwetorora kuko yezor ko barwawe ngweno ko barzor komuti mporomo rujunga bashona rujungu bageta ngo circumference rero batunga circumference yo mutugumwe babazamwe imiti 10 ba samplinga bareba circumference yabo ni chobeka ya bani chobeka ya mite ya zingahi aho komba bakora isorokoba kandi bamanya ngo chobeka imiti ejo neja kunyurura uwoya kwingana tani zitanaziti kandi burtani hakatari kensi yona orwoya n'urugura shiringi zitanaziti nabwo icyo bamanya ngo umuhingi ogu we naje kutwaraho sente ziti n'ekitongore nkisigaza ziti so tchanshonga oyine mitimagana yubwe chikurumba bari 10 nani oyine 10 no yinigana sample no wako oyine mituru 10 ba sample ngemiti yawe 10 buri omwe natunge sente babazamu emiti yawe so sente zanyu ziba zitari kwingana nchirjire miti yoyine kawakimanya biza ntukorero kimanyire alright so twatshirga ha muntu ndi ijoro kubasa kwegera ukwiha hogo wahinge miti kandi ece kitongore ce ikindi kinkugambira umuntu waburiro we muntu witoburiro no kutaryangatansa kuryangatansa sente z'abandi kuryangatansa ibintu by'abandi kukorese byawe bakakumara no tunga ko kuryangatansa to kutunga no ferwa alright kandi no kuteraho kureba abantu abakozere ibintu ukababuza bo bakozere bata okutabehara ubundi akajya togo no mugeiga wakatunga kareti nkija kumuhika mushi umubuze ukuyatungira ibintu ebyo ubu wabiri no chitungo mushara ukaburya hozero kwingana ki ubikazero kwingana ki bweno manye mishara yitu ecyo dugavu tokuza kubariro tunakoreseza nakorese nasigahweze kuzikwijana ko kuzikoresa nanyo kuzabezisha ngure biye tengo biye kangure imyenda ngure bijwaro ngure bindi byona zasigara kuzara zitasigara nindi ndo musharo gundi nuko wakozuro nkantagera mu nkante ina budget icyo kubika nkambika kashokobika nkambika uwa eziba kwa wazirya wazikose bya bikuryo ngizi kwihombedo zanjye zemiti zemishara ubwo mushara gusigarira ko naka okuribwa uwa watugambira ha mucyara takwatija gasente zanjye kugira ngo ningabireryo to kugaba impero zo muntu nawo ineki yakora yakinkorra ninga yakikorro ndijo konke cyana akoze ikishira ukuri kinkwe simira kandi kinkura abantu bansimira no kwera abantu mu mashomero abawe ninga ababandi nkireba umwana ari aho ashoberwe nshara mu muhera nambwe nyuma azitubembere ndiye kuzika kuri inana akugambire izoro musigazi yajya tonka nshomesa rukumirwenda cyanana n'etano atoka nshomesa atati ndiyo muntu mukuru mwihanga kandi mukuru no mukuru ki ati ndiyo muserukare mukuru mwihanga
Bambi. ati nabwo kitwara imitwaro 20 utahe nayo ati nakutugira urukumva kandi kona nacyongera tunakutugira to kine cyo kuba tugira tubakeneye reason uraryo umusirikare ryo ko nakore imirimo ye natugira nantugira mugonga nacyongera mazum hati tugahambira haka yawe ahabo kuba wagamba ngo Bishop Magambo kuyakohereze cyo gukora wabuzo mcyara hato mcyaro gwintwenda kumanya ukamutungota izina rye noha kandi ukamushanga ukubwa nakaga na mwenda nkabanyisho mesa kizoba muka namanya ngo hari umwishi nasho mesa nanka rutoma kashari ariyo washema nagenda nashikana rutoma na kizoba kazitire intare kunka makora marungi tugakuza hari kaza namutaye nagamba nawe kunka ibitana mugamba namugana nagamba no mukutugamba wano titandika nagamba biki nije natuma umufamesa mugenzi wanjye ubwo ereka karija ahereze kufa akari washemoko namubwira bakamba tura bakaba barahiye akari niyo wagabogire umanyire no kumanyira nwe akarije nwashagira umungambire mbwe ni karije yatandika gukora contacta aha mu cyarogo nanawishewe n'abanyabuzare ko yarebe yakwasa nagaruka yende natandika kohereza ibara sibe yagigarikirimu nayikereza no manyimu tumura ko kwikereza so ukahandika nkama barhanga hi ataka kwishirize akama nka nagonga kunko kabuhurota kuhandikira umuntu barha ukamanya ngo yamuhikakanga kujigarakamo ukahandike ndijo kandi tumanya ngo nemtwarize yanyu tumugarikira kutumugarakamako nawe ngomushomeza gani ikimanya ako kubona wano ushomeza bakushomeza bingi bakutemusa ikoroje bakutankaye bakwegesa hehe buri kintu cyona umuntu yanagamba niwe ubundi umwitegereza so bwo mukazi bakamba mwito bakamwita pena n'insimba ngwanate n'umwita pena n'abanyanga wanyuma tuje twaza iwabo twatanga bwambo bugenyi ndije hano bajugisa twajuga abona kubwashika twagayitwa konkiza bariyo gayitwa tukagera ikizubu haba huci izabere ikizubu nzagayitwa mu kasheshe wabera yo mukuru w'ihango wo babembeto bote bakamurasha mbare bari mu rukiko ibintu byona byashohora motoka zona za yemera abantu buna bintu shabira motoka buri muntu akantumaho wabera basa kuntumaho atumotoka yanjye tingu gitarugito batagikwata konko mugenzi rurangaranga kari umunywana wanjye kandi tusomere kumwe akavuga motoka ye yagireta no mugenzi kacumita mukuru wo nanga wonanye ngambo we bibera nawe yakagireta twakoresa motoka izo zombi konka kubogiye ku umuyihangwe bajya mutari nshonga abana nabandi batana so mukagituba kagituba kabuye uje makora twakora konka bamwe abagenzi banje bakabashazemo kugira ngo itonde tujya kureta amagari tugende tumureta agari konka wahirwa tuma motoka nahirwa motoka zaba so mukama yabaha abana bangahirwa abana mukaga hata abana abujo bashatu nabishiki bashatu abana bo barehati umusigazo wo kubanza nakora na artist ikitongore cy'nabindu umusigazo wa kabiri nakora na burkarcha ari intebe umusigazo wa kashatu nakora n'ikitongore cya mbabiye byafotareze n'ibindi bunyaruguru konka ugumura umugwe no wumuruka konka nakora n'ikitongore kandi icyo deni wajamuna abishiki umwe nakora Kampala nakora mu office nka secretary mu office z'abana kukira yaho iguru nka secretary wa kabiri
nayikoresa nakora omunema ni consultant omunema okay hati na arbesta busia ukashata akashwera Dar es Salaam nababa bana bawe bashitwa okay aba bana bona bagize ramaka nabo journalist muri no rishenkura abana okay awushangire life ye kanesha ki life kanongi ahubwo boko sibona kuba beja bagira ngo huyuhumura hati hati harabi no gumurwiro wunyine no wunyine sente zo kumpereza za kasirimo nake konka bana bonona ukanya no bareta bagura ibintu baregura ibyo kuriya bagura kiba bareta ne sente bareta bashashura nabo bakozi ubundi nyeshanga ndine kushashura mwe nabana bakwirireho bakwadira okay behwere kanto koreka yawo manyana bo bineke zabo so ejine yawe so nibo bakaba bahwera mwishiya zo kuyashita mano mpanishinga ashara hino mujiro bariyo no bahwera bandi nambwe hara hohereze kuyija atubishikati nezi twatira mu kazi hakozire atano zigamba ki ntinyishikaste ntikate nzingwise hoyi ntikate ni nyona nyine shonga nazo diyaza kora yazitakora agenda kwaza kuje mu yango ndayija n'umuntu ndijo bine byoma bine kinda batandika kwanaka ente muhani kikanya bafuiroki otera hareruye ente kujya ntumwe bareka nacyo ikitwara umwanya murengo so nangwe ndijo gizereka atkabagize mu motoka yawe efumukire mpira ente mpira ebiri efumukire atkota ku kigambashe ndumweshi nayo ngende zo mu cyo zo munaka mutabone ndandiye ko gambira abantu kumotoka yanjye fumukire mpira ati atkugambira itwe okay tumwesha kimanyirota ajyangambira umuje umukura twiyarigireyo ati yagire abayangambira ntimposhi nyina bagambirizi okay kanyo nimba ningambira ki ati mwe no borekere turebe umeza mwanya mucyo ko nakugira ko nagikoraho so hato oriyorinzire mpira nzire kuri abantu bakore barite mpira hafu musigaze una herira na waha ndishento ishe akafumu rwa mini bakana batura bombo onora abasirikare bakari umusirikare banatura bombo naza yabana bona nabareta bana bona nabataha natandika kubahera mbweno gumbo ndagambaho kamuhera ka yashoma university degree 1 degree 2 arikushoma ebyoma mbwena akaheza kuyija yatwara motoka yagitwara yagihereza abamakanika ngo bashe barebe koma kona akasisikire bakayihema yagikora yagireta nareba nagigarura hano bandi enkora birunje bizimuro so reka tugire nagarikana stilo nagarikana muhano umunanko muri artiste hata no kurre byoma bya artiste mama bakoze byoma ibi bya byoma taromanya ngo bino office mbaza gushita mu office yawe nisi muzabwezi okay nabaro okoro homo nakibona bateze zananga alright mbweno hati nyenzire alright nyenzire ngo otugambireho akuburyo umuntu mukuru otambwira amahango reverensi ninkafu mucemwe iyo rebire kugirira umugasho iyo kwasa kutereza enki kunywa nyanja toyeho toronzero umuntu yogamize nyanja so kuba kunywa n'abantu beyingi nuko tokuzana tokubona okay kunywa nyanja toyohotorera macho toyohotorera macwanti kugira macwanti ko bangoza kuyohotoroza alright ukarihora ifu muzeye ebi byo kuzomu ebi abeza tayimweje ubona ko gwetu akaruza dance zamani tinda mugira mu dance no buyakobiyemo kwiha ubunaza Kampala nkaza Kampala tayo rugumusigazi ona ningambishe wogo mwana atakafiri akantwara mu night club mungune yakamuru
washanga utakuwa nashanga ibintu birungi konka biri higura umunonga abantu banywa amarwa nibazina nibagera ki umuntu anywa amarwa ikano kurambira hariya nayongera kwanga nayongera kwanga kuzomba inyuma nk'ibyo ntabwo nkarabira ibirungi nkarabira ibirungi konka nibe abantu bakora bitari byo so wajya gutoka arokokiri ndio murokore umukiye muke akanye ntura ha bible yanjye nane kanasa niye mu rwanjye sande no shango mu kanasa inkiko no shango muze kanasa mainere konkato karokokiri hachotegereze kawayehire kanisa ko kongereyo okikira tinkwenda kubeha ndi umurokore kandi kureba hari ibintu akarokokeremo hati ninka bintu cyebyo takarokokire ukunda ibintu nokunda kire nokunda cyate kwiwa kwagare ibintu si kwagara abantu ninkunda ibintu n'uburyo buri kintu ibintu cyakutwara wakikunda urakura wakunda motoka nanka wari wakunda konka ikintu akaromba kazitinza amarwa kwihanzarwa nkanyogera seki nabo bashomesa bagenzi banje bantwara twazo mu kinyumo baza amarwa nyona za soda bayija bajyanwa kagena stout for power ko tukakusinza twakutera musoda bagitamo nakahuta igirasi ndebe naka warebe nyonyozi mbagambira tanata kandi turahare turishaka kun tusomesa cyamunga ntandika kugenda bargayi batukatu tugiye ku celebrate ngabo motoka ya munywana weito kana akoro mu majyana bije abantu wanje bagumiza korugama arongera nti nshangiro ntaganywa nkashama ntaganywa utinda gashangireyo gasibe nubu kwijaho konka ikiri mwene kinaga mu mutinko ruko kiri ningira ngo niki nacyo ni ikintu cyamuhananga kunkushanga umbanyamarwa umugorora maro konka nyoti nkwenda ganya konka kandi kora waga mugorora ubona tuwaga uri umurokore I don't know so. Okay, so ubu wabura umuto ninka profession cye wabo ukunda urukuje tukunda ukura ndabo umuntu ngakunda ubushomesa kikashikira kandi cyashira abo katata kuyabera aza kushomesa kunga nubira yabera umushomesa we kanasa kuyabera aza kushomesa nshitama mpura agambira abantu so okoye gomba caution ninka mzano cye wabo ukunda kuzana mzano kankunda kwiruka ukirukira n'ishomero numpira nkwata goro nkiruka konka mbwenu umurundo gumutukaza kacheka ndikumanya ngo niza kusinga abantu nairuka kunagiye kwereba nkarandi hamwerwa abandi okwiruka nagarikisaho najyanta noshoto bya yanga injiro kasinga abashembe ubwo ndiyo mushomesa kashuko buryo muherwa abandi mutoshembira bashembira uko shembira abashembira ukastiro okwiruka nabwo ni kukunda mwene ushate mpira harhe yahanjire birebi ogira timu yo hagera ibyo byanga wati zakutira nduru Arsenal Romania harumu kuri ngo yatira nduru Arsenal ngo yaguhanzi yaka wana shingia hagera timu y'intareba masa ngumeni ngire abana ka TV ezakunuya nkazire yaba ndiyo mushomesa nantari mushomesa nangwa hariho unamara kwezi mu Mombasa tukwega ibyo kubyara imiti hanaka aha mabari kashanga yubendera burungi wananga bwo bentira bokusimbumo onaka munshonda na shonsha nkabugura na buritera naka timu yitu yishaza yitu hanoye mukabe yitu ukugaruka yimwe neza kureba mpira nga
kubanga ngira ngo utakuza kureba umupira ikimbagaruka mu njyamo ngira ntanabwo bwije kundebe wagira ngo kazarwara kumuri wenda 39 ateshe nchimanyisa ngo ine myaka 8 nengahi ne 3 5 kawakura ubasizota obireho uta kugira ngo ukina amani amyaka 85 no citambuza no kureza nani ngamba n'abantu bangira ngo kutazamizana zanege yabakaze naki kandi umuntu kutanywa marwa ngiyo bantu bakungamba ko kutinya niyo tinyine yahungushoma ngo ikintu cyo umuntu kutakora ninga kutakora kutarakokora ogwenwe omjenyi wetu omugurusi arabanyanga kandi ibigambo bye wabyihurira twaba turiho mu mwanya gurkwetwa Kairere omero bushenyi kandi egi program bambajetare bahindukire nebirho burizo bari asande China zikiro egarukwa mu rwa kabiri shamukaga guhango a program aha tutayisa abantu batarukushana abantu abine barabire mune barebire kandi abo turukureba twahurukiza tukajero kutwahinduraho nanamatsiko gitu gakayongera ahawe by'abantu barabiremo nande betcomjuni nyine Emmanuel Muchunguzi na Gerard Katsaba mu kutereza ibishani mwe barabo gumaho mugome n'amagaramaro